Yeah, nothing's decided tonight, so it's just really giving out the results. If Cheltenham win, it would be nice to say they've moved out of the relegation zone for the first time in 6 months. No, 8 months. Sorry, 8 months. Yeah, well, we're next to quite a busy road. Can you hear what they're saying? Yeah. It's the personal mic. Tridhjetë ditë me Superviva, tomate €1,39. Pandalshme, kur jemi së bashku. Festo me Vodafone More dhe merr kuponin tënd 1+1 falas ose hyr në My Vodafone App dhe zbulo akoma më shumë shpërblime çdo ditë. Забруднення ґрунтів, водних об'єктів. With the destruction of Kakhovka Dam in June 2023, another layer of complexity and misery has been added to Ukraine's environmental devastation. The destruction of Kakhovka Dam is the biggest environmental impact after Chernobyl. Pričam dalje, znači to je jedna stvar gdje je trener zna točno, a mislim da je Jaker bio dovoljno pametan da je shvatio da mu samo treba moliti Boga da mu daju vrijeme. Balkanskoj noći, tako da od tad je sve krenulo i ja sam nekako veoma zadovoljan reakcijama, izašlo je dosta kritika, dosta подкаста. Говорячи о Трябва да се внимава и за аспуха, да не се изгориш някъде покрай ходилата. Добре, оправяш се в толкова сложни ситуации, обаче срещна проблеми с забиването на пироните. Как се получава това? Относно забиването на пирони, мисля, че много голяма доза изигра психологическия фактор, който преди това беше повлиян до известна степен от това, че бях в един тип взаимоотношения вътре с един от участниците на фермата. Почна да се колебая дали това е здравословно или не е здравословно за мен. И съответно взех да размишлявам дали искам да продължа участието си в самата ферма или то не е чак толкова добро на този етап за мен. И съответно, когато един човек почне да се колебае, дори минимална доза колебания да има, то силата сама по себе си изтича. Аз там бях усетила нещо, което, предполагам, други хора също влизайки в подобен тип предавания, и не само в живота, много често ни се случва. E shohin se është puna e vështirë. Është e vështirë fizikisht? Fizikisht është e vështirë se je gjithmonë jo të lag shiu, jo ftoft, jo era, jo je gjithmonë jashtë.